Znači, ovi Medvjedi sa dronovima, jeli, što letaju non stop. Dakle, ti ne možeš oka otvoriti od dronova. Sad mi žena govori iz Starog grada, kaže, ne smije se skinuti u kupaći kostim da se sunča u avliji, jeli, upane joj dron 5-10 puta dnevno iznad kuće. E tako i ovdje. Dakle, nikakve, nema ovdje zakona, da kaže ne smijete letati dronovima, pa tu ima, imate patke koje su naselile, pa on proleti dronom, patka napusti gnijezdo, misli da je neka ptica grabljivica, i to od 10.000 pataka ostalo je 15 pataka. Eto, što su ih pobili, 90% su ih pobili, pa ih prodavali po restoranima, utušali, i ovi što jeli s čamcima, navečer razvoze drogu, gore dole, pa i on naš, mlatne patku, naš, ja bi vam ovim s dronovima, jebe vam, pleme vam jebe, dronovsko vam pleme jebe, eto.